Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн ушул 11 август 2023 жыл. Азыр биз ушул Ош шаарындагы Амир Темур деген көчөдө турабыз. Мына маңдайыбызда турган бул Пушкин мектеби. Эми мен бул жерден эмне айтайын деп турам сиздерге? Урматтуу көрүүчүлөр, жана ошондой эле мен ушул видео менен атайын биздин ушул ажообуз президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичке кайрылайын деп турам. Азыр сиздер мына көрүп турган Сулайман Тоо биздин мына Оштогу эң көрүнүктүү бир тарыхы бар бир тообуз да, Сулайман Тоо деген. Ушул жер менен мына көчөнү мындай карасаңыздар, мына түз эле келген көчө дагы. Бул жерди биз мына губернаторго кирип чыктык. Ош областынын губернатору Жантаевге кирип чыктык дагы, кирсек, алардын немесинде карамагында карабайт экен бул жерчи. Шаарга барсак, шаардагыларга да карабайт экен бул көчө. Анан мага бир нерсе кызык болуп атат. Бул көчө шаардын ортосунда туруп, эмне үчүн же областка карабайт, же шаарга карабайт. Анан бул жерде ушундай бир суроо пайда болду. Анда кимге карайт депчи. Бул көчө демек Садыр Жапаров Нуркожоевич бул сизге карайт окшойт да, бул көчөчү. Азыр ушул көчөнүн азыр мына акыбалдарын көрүп атасыздар. Машинелердин жүрүшү ушул. Канчалаган машинелер азыр талкаланып, ходовой кетип, мен билгенден бери мен ушу балалыгымдан бери ушул жерде чоңойдук, ушу шаарда. Ушул жол деги эле бир оңдолгонун көрбөдүк да. Ошого биз сизден суранат элек. Кудай буйрса 30 августта сиз Ош шаарыбызга келе атасыз. Экинчи борбор болгон. Ошого сизден сураныч, сиз так ушул Сулайман Тоонун ушундай бир мурунку аты Калиелин көчө деп коебуз. Азыркы жаңы аты Амир Темур. Ушул көчөдөн бир өтсөңүз, ал жакта бай күзгүдөй кылып туруп, жасап туруп, ушундай бир кофеңизди коюп коюу, машинада кетсеңиз, кофеңиз кыймылдабай тургандай көчөгө салбастан сизден сураныч. Ушул көчө менен өтсөңүздөр. Биз сиздерди 31 август күнү ушул көчөдөн күтөбүз, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич. Анан биз бул жерде ушул Ош областындагы ушул губернаторго кирип айтканыбызда ал бизге карабайт деди. Анан биз эми элбиз. Мен бул жерге жөндөн жөн ойноп келген жерим жок. Бул жерге ушул жерден жашоочуларынын суранычы менен келдим. Азыр мен сиздерге бүт ушул толук жолдор кайсыл жерге чейин кандай болгон. Бул жерди биз Ош шаарынын так ортосун Ош шаары дебей эле, бул жерди биз Афганистан деп койсок деле жараша берет да. Ушул. Мынакей. Машиналардын келген ушул. Ходовой эмне болот адака? Талкалантабы? Мынакей көрдүңүздөрбү? Элдердин баары нааразы мына жердечи. Бир ыраазы болгон бир адам жок. Ошондуктан ушул бийлик өкүлдөрү ушул жерге келип, ушундай бир ошол бизге чейин ошол шаардын территориясына чейин болгон жерди бизге асфальттап бериңиздөрү суранабыз. Ошол биз элдин көйгөйү менен келатабыз. Бул жерде ушул элдин баарды ушул чакыргандары менен келип, мынакей элдин баары азыр айтып, ажарыңыздар. Жада калса бул көчөдө азыр бизде мына жерде азыр 2000дей окуучу окуйт Пушкин мектебинде. Жада калса ушул жерде мына бир зебра жок, же бир знак жок. Мынакей знакты караңыздар, мына темирди. Мына темир жер, мына жерде темирдин өзү турат, знак жок. Мисалычы. Бул жер ошондо мен түшүнбөй калдым. Бул жер эмне өгөйбү депчи. Мен ушундай эле ойдо калдым азырчы. Азыр ушундуктан мен сизден ушул нерсени суранат элем, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич. Ушул нерсени жакшылап, көңүл буруп, ушул жерди дагы өгөйлөбөстөн бүтүрүп берип коюңуздарды суранабыз. Өзү негизи менин ичимдеги турган көйгөй болчу. Бул нерсени мен айтайын деп жүргөн элем. Ага чейин мен айтканга чейин ушул карапайым элдер ушул жерде жада калса мына айыл башчы, аксакалдар соту турат. Булар өздөрү кайрылып чакырганынан ушуну чагылдырып берип коюн деп чечтим да. Азыр ошондуктан азыр биз келиңиздер, мына өздөрүнүн убалы кандай көйгөйлөрү бар. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Ben Dikanksay
Ailini Asakola Sotun Toragası Musaif Madam bu. Bir de sizler kelgan yerimiz o'ta quvonchda bo'lgan sebebi biz o'tgan yili de shu yerga bir ukamiz kelib bu ko'chani tortgan, suylashgan biz. Suylashganda bu Sadir Nurko'yevga обращение qilganmiz bu yerdan. Что мне de 2000'de öde ballar okuydu. Mektep. Nerede znak bo'lsin, yo bo'lak bo'lsin. Bu ko'cha o'gay ko'cha. Yetim ko'cha deymiz. Yetim ko'cha. Yetim ko'cha. Sebebi bu yerdan qancha deputatlar saylab o'tadi, qancha bari şeyden bo'lganlar to'g'ri abishani. Bu yerda bo'ldi biz erten birishgan qilib beramiz deb, undan keyin saylovdan o'tadi, bular yo'q ketadi. Endi bu hozir tushunmay turamiz, endi hozirgi mezgilda mana bari ko'chalarda Kırgızistan o'zi asfalt jasaytirgan bo'lib, nasıl Sadir Nurko'yevich o'zi buga kirishib yotadi endi. Şu boshlangandan keyin ertamizki ikkinchi bor bo'lgandan keyin bir buna Süleymanov UNESCO'ga kirgan to'g'ri ha? Ha bunu tuz o'zidan chiqartirgan ko'cha, başka UNESCO'ga kirgan, oraki to'g'ri olib boradigan ko'cha. Shaharda ko'rka bo'lish kerak deb berdi. Yo'q, bu yerda tag'ida shu shaharga borsang bizga qarab aytdi. O rayonga borsang bizga qarab aytdi. Bu yetim ko'chani qaraytirgan bir esi bormi, yo'qmi buni hozir tushunmay aytamiz. Shu yer sizlarga qayrilgan sebebi evde atından qayrilyotadi. Buna marşrutda qatnayotgan marşrutchilar atından bir gaplarga bizga javob qo'yadi. Bular ko'chani o'ngda tashlari yo'q degan so'zlar bo'lib turibdi. Endi kimga borishimiz tushunmay qoldik. Najaka Devoga borsak bizga qarab aytdi. Bir o'la ko'chani boshida kichkina yer bor. Ne shaharga kiradi, ne qishloqqa. Shu yerda bir yama bor. Shu yamaga shahardan o'tgan odam bir lapatga asfalt ekan boshi o'rayotgan. Kıvvetken, brozgin brok kıvvet. Endi bu yerda klasik adam tavuş kerakda. Endi Kırgızistan özümüzge yakemeyinde bo'lgandan keyin biz özümüz kamız qilishimiz kerakda. Shuga men va kelajak muğundarda mashhur yo'lda tegiz yurib, menda zebralarni qo'yib bersa, menga bir svetofor qo'yib bersa, bolalar o'tatirgan ketadi. Bu обязательно bu yerda avariya bo'lsa, bir bola o'lsa, undan keyin bir jalb qilsa keragi yo'q. Shu o'limga borsa onu olib olganimiz yaxshi degan o'ydan. To'g'ri aytasiz. Keyingi so'rovni biz ушул жерде айыл башчы mikrofon uzataylı, özünüzü tanıştırıp koysanız, atı jönünüzü aytıp. Assalamu alaikum. Ben şu Dikan Kışlak ayılının ayıl başçısı Yıldaş Bakmal bolum. Bu koça hazırkı günde biz şu yerde çoğun aydık. Bu koçanı qaragan adam bolbay kaldı. Oşağa prezidentten suranıp ketetlik, şu koçanı bir gelip, özü maşinası menen ötüp, 31 Ağustos'ta geletken, ikinci Borborga, ipodromga baratken, hem ipodromga baratken de boljaktı, polny jakşı asfalt kılıp büt. Güzgü kılıp koyuşkan. Güzgü kılıp büttü. Şuradan bir suranatlık prezidentimizden, şu koçadan bir ötüp, şu yolumuzu bir sıra araştırıp verse, bu koça remont bolboğundan bir 20 yıldan aşık verdiler. 30 yıldan aşpagan bolsa 20 yıldan toşunu öttü. Şu yolda bir sıra qarap verse жақсы болот. Marşrutkalar, başka transportlar var sizlerge gelip ayrılatken de mi? Qadavoy maselesi bir yerde ne oldu da marşrutkalar demle Aqtabay kaldı okşaydı köçeden ötürüpçe. Bezilip kalıp da bu жерден катташтан da. Hazır hem aslında gegene şarga salatta bir yakka salsa nesi жоқ bolup kaldı. Yolun şartına tur gebeye kaldı. Yol degenge bolboy kaldı. Adırdın ile yolun aylı yol olup kaldı. Rahmat. Ақсақал, бұл жақтан дағы бір неме алып қойсақ, сізден ушул жолдың ушундай көйгөй, ушундай болуп атканын боюнча көз карашыңызды айтып койсоңуз. Meni көз карашым shundayki, qancha yildan beri bu yer qilinmasa, bechora hamma mashinalar motayini urib, yorib, qiynalib o'tishadi. O'zimiz qo'limizda kelgancha to'g'rilayapmiz yerlarni. Aravamen ko'tarib chiqib to'g'asiz. To'g'ayapmiz, qilyapmiz ana shularni. Baribir yana endi asfalt qilmaguncha bo'lmas ekanda, biz mehnat qilganimiz bekor ekanda bu yerda. Shuning uchun so'ranardim shu yerlarda chiroyli qilib shu hech bo'lmasa sentralniy ko'cha bu yer, hamma yerga boshqa yerlarga ham shu yerdan o'tiradi mashinalar. Shu insofli mashinalar chiroyli qilib qo'ysa, elga ham yordam bo'ladi, hamma yaxshi bo'ladi. Shuni so'raman. Ушул жол өзү негизи ушул территория ушул биздин губернатор, Ош областынын губернаторуна карабаса дагы ушул губернаторга биз кирип айтканда губернатор ушундай бир аракетимди кылайын колумдан келишинче деп Минтранска неме кат жолдоду. Эми мен ушул жерде Минтрансты
ушул кат жолдодук дегенде ушу Минтранс айтат элем да. Урматтуу Минтранс Текебаев, сиз мына 3 километр болгон туннелди бүтүрүп алып туруп эле немеден өтө звезда болуп Facebook, интернеттерден мындай боло бербестен сиз мындай жерлерди да караңыз. Мындай жерлерди да караңыз. Маселени чечип берсеңиздер, биз сизге 2 колдон лайк басабыз.